tujye muri gahunda yindi y'umuryango. Reka twongere tubashimire mwese kubera ukuntu twabashe kwihangana muri uyu mwanya w'igitambo cya misa. Tubasabe twongere kandi twihangane tubane muri uyu mwanya. Ni ukuvuga ngo tugerageze dukurikire gahunda uko zimeze. Abafata amagambo turabizi twese ko ariyo gahunda tugiye kujyamo kugira ngo bikorwe neza. Impamvu tumwe tujya muri aya magambo ni impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni ukuzihiza ubuzima umubyeyi wacu igihe cyose twabanye nawe. Impamvu ya kabiri ni kugira ngo dukuremo amasomo twasigarana y'ubuzima bwiwe. Nizo mpamvu ebyiri zitumye turi aha ngaha. Rero igihe cyose tuvuga tujye tugusha kuri iyo ntego. Amateka adafite icyo yatumarira tuyareke. Amateka dufite umurage mwiza tuyavuge ariko mu ncamake. Rero gahunda uko iteye ni nk'uko Padiri amaze kubivuga, muzi ko dufite indi gahunda iri gukurikira nyuma y'aha ngaha. Gahunda uko iteye, tugiye kumva umuntu uduha umwirondoro mu ncamake y'ubuzima bw'umubyeyi wacu kugira ngo tumumenye igihe yabereyeho, iminsi yiwe, ibyo yakoze, imibanire ye n'abantu. Nyuma yaho turaza gufata gahunda y'umuryango, abavandimwe n'abandi bafitanye amasano. Ufite gahunda y'umwirondoro nasoza kuvuga, nasoza kusoma, kubera ukuntu hano ari hato kandi ntabwo twemerewe kurenga hano, ndi niyo mpamvu mpagaze aha. Nyuma y'aha nta wundi muntu uri inyuma yanjye, bavuga baravugira aha ngaha. Ukuntu ari hato rero turasaba, turazi twese ko turi abanyamuryango, turi famiye, ariko bibaye byiza abantu uvuga mu mazina niba bari guhagarara aha ngaha, kandi abenshi barabahagarariye abandi. Usoma umwirondoro nasoza, umubyeyi wacu wasizwe mama araza aragurukana na mama Natoriya, barahagarara aha ngaha bombi bavuge. Nibasoza turaza guhamagara umuvandimwe ariwe mfura ya Muzahira aha ngaha Gisabo na madame we, nabo baravuga. Nibasoza haraza Rukumbuzi nka murumuna Muzehe, arazana n'umwe mu bakobwa bashiki ba Muzehe. Umukuru yarayavuze, haraza kuvuga Sideriya ahagarariye abandi. Sideriya bashiki biwe n'ibyo bashiki biwe. Nibasoza uhagarariye abakwe Pasiteri w'abandi bavugiye mu byagize gute, abo niturangije turabikosora nta kibazo. Nibasoza muri baraniwe haravuga mu ngozi, munsi yaho haraza muri bashiki we Nyasine niwe uri buvuge. Abakwe haraza kuvuga Pasiteri Rugomeza, basebukwe baraza kubona umwanya. Ba nyirarunini babiri baraza kuvuga bombi. Abishwa haravuga umwe Semahoro, abuzukuru haravuga umwe umuhungu wa Bagundara aha ngaha. Abaturanyi haraza kuvuga Nyagafasi, ariko hari mushiki wacu wasabye cyane. Umubyeyi wacu mu minota mike baduhaye, ariko turavuga mu ncamake ubuzima bwamuranze. Umubyeyi wacu witabye Imana, amazina yitwaga Rujembwe Rugabura Fabiani, ni mwene Rugabura Jonas na Kamikazi Tereziya. Yavutse ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere mu 1951 ahitwa i Muhanga, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashakanye na Murangusi Nyiramanyana Veronica mu 1964. Ari hano, reka tumusabe abatabaye bose kugira ngo babashe kumumenya. Wajajuru segonde imwe.
arakoze cyane mubyeyi. Yagize amahirwe n'umugisha, babyaranye abana 9, abahungu 6 n'abakobwa 3, ariko muri abo bahungu umwe yitavye Imana yaramubanjirije. Abana biwe bari hagreka nabo nanone tubasabe baje juru kugira ngo abatabaye babashe kubamenya. Murakoze cyane. Asize abuzukuru 44, abuzukuru 10, umuryango wose asize muri rusange 63. Ubuzima bwa Kristo, yabatijwe mu 1958, abatirizwa mu itorero rya Gatolika aho bita mu Rurambo, nanone aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ubwo buzima bwa Kristo yakundaga gusenga no guterana, yacumbikiye abashitsi, yafashije imfubyi, abapfakazi, yakundaga gusura abarwayi, yatanze zaka, ibyo bita zaka mu itorero nyine ry'abanyagatolika, ituro ry'umwaka niko babyita hano mu Rwanda. Ubuzima busanzwe yari umuhinzi mworozi kandi yabikoze neza muri ayo matungo magufi cyangwa manini. Mu by'ukuri yagerageje kuyafashishamo abantu benshi, ingero turazifite kandi zifatika. Ibyamurangaga, yagiraga uburanga bwiza kuko mumubona ku ifoto, uburanga bwiza buhebuje, amahoro menshi, ubwitonzi, ubwenge butuje, amagambo make, gukunda abantu, atarobanuye ku butoni, kandi yari umujyanama mwiza. Urupfu yazize, yararwaye, arivuza igihe kirekire, ariko ibipimo byaje kugaragaza kuko afite indwara ya kanseri, yari yaramufashe ku kuguru, yarivuje mu bitaro bitandukanye, ariko ntibyakunde. Tariki ya 27 uku kwezi dufite kwa 12 2024 nibwo yavuye muri ubu buzima, aja mu ijuru asanga umwami wiwe. Tuzahora tumwibuka kandi tuzamuhoza ku mitima, tumwifurije iruhuko ryiza, kandi tuzamubona mu muzuko w'abera. Reka masabe muje juru, hanyuma tumwibuka umunota umwe. Murakoze, mwakwicara. Neza, ejo bundi ararwara, ndamwihanganira cyane, ariko ndavuga ngo azorinda arangiza, mwihangane, yakwitotomba nitotombe, yagira imyaka iharurwa, kurya twasezeranye, jewe sinyota gahunda. Ndamwihanganira cyane, ngahindukiza, nkagaranzuka. Ubuce gisaba arambwira ati mama urarusha, ati taha nawe uje mu rugo. Datawe, kamwihanganire sindusha, ndakora ndushe mu mutima, kuko turwazwa tutazwakiza. Ndavuga nti nzamwihanganira, abandi bakaza inshuti ati ihangana. Ndavuga nti se nintihangana nzagira gute? Nzomusiga se muri ibi bitaro? Oya, nzamwihanganira cyane kugeza apfuye. Akambwira ati ihangana. Nagize aho mwigize haruguru akambwira atasana, kandi nkumva ndanezerewe, ukabona yuko ntomusiga. Avuga ngo nzamwihanganira. Umwana ati mama tuzabishobora. Rimwe mukazana wanje araza arambwira ati mama wapfuye, banza ugende uje mu rugo. Ese ndaja mu rugo nsiga umwana wanjye, ni umugabo kandi niwe mwana wanjye. Naraciye, ariko uyu
niwo mwana kandi niwe mugabo wanjye. Ndagenda se ninshika mu rugo ndyame sanga ariko iyo ndi iruhande rwiwe ndasinzira icyanyatse kakimuhereza, ariko bakamererwa nabi ngo yayengwa aho nshize nti, ariko nkabona nanone sinamusiga, ndamwihanganira cyane. Namwe muzi ukuntu yari yararwaye, ararwara ariko uko arwara kose akambwira ngo ese uyu minsi ngo itariki ngo ni zingahe, isingira isaha, ngaseka, nkunda guseka kandi sinakubwira ntoye sinzi amatariki yindi kandi sinkingira ngo ndamenya umunsi. Yabona kana tugira ngo ni mugeni, niwe yazaga abwira ati mugeni nimpfa uzoje ruguru baguhereza imirimo nizo kazanje musigi, amaze kumva ndapfuye. Bakarira na sekuru wese ngo ko abana biwe ngo bavyaye ngo abuzukuru ngo bazamabura n'agashambagara. Bamubwira ati se bafite banyira warabahaye nimba utarabahaye warasinze wareze abawe, abandi nta mpfuvyi iriho base bazabahemba. Kama mbona ko yika amaze akari ukuri aho uratahuririra n'agashambagara ko yayihangana. Turatuye aho mu bitaro, kwezi kukaza kugashira undi kukaza kugashira, abandi baza bazana indembe kumva ndakiza. Kino nose nyikanyira njewe sinjejeni nareba ko turarira turi twese kavuga kintu twese nsinyiganye twese uko turarira. Aha hapfuye imisore, hapfuye abasaza, hapfuye abakecuru, bamwe bahebetwa niyo ndwara ya muzehe amaze ngakomeye. Wumva nawe bigerageza umuntu abikora, ariko ntabwo n'umwe yigeze arara mu mahuza atameshe, ndamumesera kandi kweri Imana kandi muzi yagiraga isuku pe, araruhagura isabune yiwe yagize ngo niyasoza yogana, ndaza yogana yandi masabune kandi uko apfuye akambwira kwipeza isabune yanje nkarabije tasukura cyagira isuku atinya, akambwira ati mpereza amavuta yanje nisige tukayamubwira. Ariko yapfanye isuku kandi yapfanye ibyiringiro kandi yapfanye umugisha, abo tutari tuzi akamaro. Ariko mwiyinga yavugaga nyine uko yumvaga wikera abaye nabi, ahamagara bose ingabo yabo yose bashika ibiwe, guherana mukiza arahamagara ntese haraburuza, ahamagara abana bari ruguru ntese wabaye kurahamagara batafite, ahamagara bari Uganda. Kabona nyine ibintu bimeze neza. Uyu muntu wabwira gutya cyera kuko yabaye nabi, ariko ndamwihanganira cyane kandi simvuga menshi kandi nari nafite kubera yuko nyine igihe gucamake turatuye none ejo bundi waze kuba na saa 10 ureka ngende nzane wamwerera muhereze, numva ko umutima ukibuka ndashukuma ongeraho reka ngende mbwira abaganga batelefone babwira abana n'izi za telefone nazo zirakabyara. Barahamagaye ngo bamare guhamagara mbona baraje ngo bamare bahamagaye muganga araje, ariko kera nyine yagiye. Ariko ngira amahirwe cyane, ngira amahirwe ntitwatonganye twagize aho yatwarabyaye abana bacu bose, nta muntu w'ingumba tugira, bose barabyara uko Imana yabaduhaye barabyara pe. None n'ubu ngubu sindi imfubyi pe, nubwo muzehe we yigende ariko sindi imfubyi kuko ndakomeye pe. Uhera ku bakwe, uhera ku bana ntawe utontunga, umupfakazi ntawe utontunga kandi sindi umupfakazi pe. Imana imbabarire, mfite ba data bazontunga n'ubundi nibo bari batunze. Noneho habayeho igihe twabaga i Masaka, Sophia aranyishingira, mwarimu aranyishingira, dataga businyabo arandwanirira, umwana yaduhahira ndabunguye. Ubwo icyo gihe aha yavuza se muzehe aramuvuza pe, iyo abo gukira aba yarakize, ariko aramuvuza biraha. Abandi b'impande badahubwo barakorana biraha, ntawuzi uvura umunsi mwabantu, ariko iyo bavuga ngo bamuvure aba yarakize, iyo indwara nyandwara aba yarakize. Ahandi kandi twazaga duhinga dutunga abana bacu, nta mwana wavuze ngo arahaba, ndabahingira kandi nasaga ndara mu murima. Ni ukuri ngaba bonka
ngahinga keza sinaza gasaka ngo nzaruriya uyu mwana w'umuherezi iwe ararushiriza aba barasigaye bamubwira ngo se ko arahingira umwana akababwira ati ndashaka kwinzara ishyira mu rugo turahinga kwe nubwo twabuze igihugu cyacu ariko twarabahinze ngo dushike hariya barangaburira uko bangaburira niko bajana muzehe Nyaremezo nawe yakabyara imodoka yiwe yahoraga hanze ndagira ngo uko ageze ngo bajanye nyira bageze kwanje nanje ngasigara na mwari yaza kuti nuguti ati ni kwakunda nahoga nizamujana ariko shimiye Imana uyu munsi ndabunguye we ntatsu yandiri bavuze ntatsu zakwitura mukiza wawe ariko ufite impano mu ishuri uwayifite Sofia we mwarimu we barandishije ndadabagira Mana ye namasa nushitse sinabayikunzi ngo inzarira nama n'umwana mu rugo barandije kubera ndabunguye yuko ahayakunda imiceri kuzuraho amafa kuzuraho ibishimbo bikuzura murumva nama nta kintu namuhaye abenshi bamenye Imana ngo bucejo bundi turanja abahiga bene ruhazi baragerageza bararusha takono babiri ifaranga bazaga birirwa banzanira ngo ngurire muzehe amata ariko akarusho ngo baze gushika kuri mudahiri yari yaramyagura amata y'ukwezi kose mudahiri we taco myafite warakoze uzabisanga mu ijuru sinjye wari warahuye ni Imana ihahembe turanja gutyo none shimiye baturanye shimiye data mwese ari abasaza ari abakecuru n'imisoro mwaje kudufata mu mugongo aha ngaha tuba mu nkambi nta muntu utarageze kuri muzehe nta muntu utarasengera muzehe kuva ku bagore kuva ku bana uje ati kaka ihangane abagabo ati ihangane ariko kaba baragisaba ariko nawe akagenda n'ikindi kamubwira nti genda we ukore utuduhereza ibyo dukeneye nanjye nzamwihangana tumwumva namwe ko nakoze igitangaza kuvuga ngo ntarushe uvuga ngo ariko Imana irangira uko tumaze gusobanukirwa ugire nabi ni wowe uzoba wiyegereye ugire neza ni wowe uhawe mukazana wanje aranyihanganira yidodombye karya uko nshoboye bakazana ibi nyawe nawe waranyihanganira Imana ishimwe ahasigaye nimwe mugiye kumve naho abandi bose sinyuko ikanisa ryose ryamfashe Imana yonyine Imana ishimwe bacu aze duhagararane nubwo atavuga ariko kuko yakoze ibikorwa bidukora ku mutima muri uyu mwanya turavuga amagambo makeya kuko umwanya ni kungana kandi amenshi bamaze kuyavuga tuvuga makeya ngo nuko tubuze ico tuvuga kuri uyu munsi ahubwo no kugira ngo ducunguze umwanya shimiye Imana kugera kuri uyu munsi wa muzehe umunsi mukuru kuva ngeze muri uru rugo rwacu hamaze gupfa abantu abaye wa kane ariko ntawe nashinguye uyu niwe nshinguye muzehe data buko agenda sinamushinguye mukecuru mabuko agenda sinamushinguye umugabo sinamushinguye ariko nshimiye Imana ko ngiriwe amahirwe yo gushingura muzehe Imana yo mu ijuru ishimwe nshimiye abagwajije muzehe bamwihanganiye mukecuru n'abana n'umukazana ntabwo byari byoroshe Imana ibaheze umugisha nubwo mwikoreraga ariko ntibyari byoroshe Imana yo mu ijuru iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo dusezere muzehe bwa nyuma taco twavuga reka nshimire abantu nari mvuze ngo nshimiye mukecuru hamwe n'urugo rwiwe wihanganiye muzehe indwara yaragwaye yafashe igihe kirekire ariko ibyo zose amaze kuvuga barabyihanganira barabikora ni imirimo yayo bicongeyeho nshimiye urugo rwa Mwongozi yagiye avuga amazina ariko nje nshimiye umuryango wa Mwongozi wose wakoze byinshi bidukora ku mutima wakoze ibyo tutari dushoboye gukora barahagurutse n'abana biwe nawe ubwiwe umukomokaho wese ni ukuri yagize neza turamushimiye Imana imuheze umugisha
yego barikoreraga ariko kandi bafashe umukingi munini twebwe tutari gushobora kugeza no kuri uyu munsi ko murababona bahagurutse bahagaze. Imana ibaheze umugisha. Ncongeyeho nshimiye umuryango wacu wa bugufi, ntabwo batagize, barahagurutse barakora, bagenze amajoro, bagize inama, baciye muri iyi nzira kenshi baza kureba muzehe, batanze ibyabo. Umuryango mwiza, Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Ibyo mwakoze mwese mutarageze hano si umutima mubi, si kwa ubaya mugani w'Abakenya, ariko nawe nzi ko twari dufatikanyije. Imana yo mu ijuru bagiriye neza. Icongeyeho nshimiye umuryango twavanye Nairobi, uhereye kuri mukeba wanje duhagararanye. Ntabwo byoroshe iyi nzira, ntabwo byoroshe gusiga abana bari gusangira iminsi mikuru, ariko ibyo byose yarabihebye, asiga imirimo yiwe, dufatikanye urugenzi ni rurerure kuko mu buruzi, ariko ndagushimiye. Imana imuheze umugisha kuko wakoze igikorwa gikora ku mutima wacu. Hariya dufite bakeba bacu benshi, siko twari guhaguruka twese, ariko ndagushimiye kuko watanze umwanya wawe ugatanga ibyawe ukagera hano. Imana iguhe umugisha n'umuryango wawe. Nshimiye abana twavanyije Nairobi, Imana yo mu ijuru ibagiriye neza. Nshimiye abana banje ku byo bakoze, ibyo bashoboye. Uriya ntawe uzi uko icyo adashoboye, umuntu akora uko ashoboye. Ndabashimiye abo turi kumwe, hari abo twazanye, hari abo tutari kumwe hano, bose ndabashimiye. Uyu munsi nshimiye abantu bose badutabaye kuko baje kudufata ku mugongo. Imana yo mu ijuru ibagiriye neza, Imana ibaheze umugisha. Kubwo kurangiza, nihanganishije Bagunda n'umuryango we utageze hano, batabashe kugera hano, n'abariya bose bari ruguru bihangane. Byari byiza ko baba hano ariko ntibyakunze. Umuryango wose wo mwaruhigira wateye intambwe akagera hano kubw'iki gikorwa, bahaye pole kandi Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Mukomere, muzehe tuzamusanga. Reka ndangirize kuri muzehe, sinavuga menshi kuri muzehe kuko arandenze. Muzehe yambereye data bukwe, muzehe yanyeretse urukundo, yandeze ku mubyeyi twabanye. Muzehe ni kenshi ntoharura ingenzi, sinovuga ngo ni rumwe, ni kabiri, ni gatatu, ahaguruka aviriya mu Gitembe akaza akansanga i Bujumbura. Yazaga gusura abana, yaje gusura murumuna wa Gipfa, yaje sinoba ingenzi, yaje kandi adashoboye, afite intege nkeya z'umubiri kandi akuze, ariko ico gitambo yari yaragitanze. Ndaronda muri antuze nza ngira impungenge z'inzira, utumvije ko twagwaye turi bazima na mahoro. Ndamushimiye nubwo atari ko yumva kuri urwo rukundo yanyeretse, ahagarara mu mwanya w'umugabo, ahagarara mu mwanya wa data we. Aco nabona navuga, ntabwo byari byoroshe. Ku rugenzi rwiwe imisozi yashingaga nize ukuntu zari zimeze, ariko ni ukuri mu mwaka yazaga nka kabiri, akicara akagira icumweru akambwira ngo azatekereza ngo abana baburaye, ngo nubwo ntaco aje gukora ngo araje arebe ko baburaye, ngo nubwo adashoboye. Ndagushimiye kuri urwo rukundo yanyeretse, mwifurije uruhuko udashira. Murakoze, mwihangane, kandi twese tukomeze kwihangana. Yatanzemo yabonye umwami Imana. Amen. Yohana ari ku kanwa ka Patimo aravuga ngo munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Naje munsi papa yarimo yegereza kugenda, niwo munsi nabonye Imana neza neza. Hari ku itariki 7 ubwo bwacyaga tuja mu bukwe i Kigali, barampamagara nari ndi mu kazi, barambwira ngo muzehe sinzi uko abaye. Ndaza mpashitse, ndamwegura, ndamwegamiza, ndamuganiriza, ntangira kumuvugisha. Namubwira ntese kumva umeze nte? Ati ndumva mfite ikisereri ariko nta kibazo. Ndasubira ndamwitsa ku gitanda. Igihe mwigize ku gitanda, arambwira ngo hari umuntu uhamuvugira mu bitugu ngo nahumure. Ngo si umuntu ki ndamubona? Ndamubwira ntabwo ndi kumubona. Atoya ati hinduke, ati nguyu none kubera ko yaryamiraga urubavu rw'ibumoso rw'iburyo, agahindura ukuboko akazatubwira mu bitugu. Ndabwira nta muntu uhari. Atoya ese wapfuye matwi?
atereye umuntu kugira ngo bitugu karambwa ngo ni impumure. Amen cyane, haleluya. Numva hanjemo ibitero bigera ngo kuri 4 sindi bubiririmbe. Hazamo igitero kivuga ngo ikiwa giza mara nyingi na jua likifichwa na tukijaribiwa huku tutajua kwa muda. Mbinguni hatutaona huzuni kamwe wala machozi. Aravuga ngo haleluya, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe cyane, haleluya. Hanzamo ikindi gitero kivuga ngo Yesu ni furaha yangu, amejaa pendo kweli, anaweza kusimika kila mwenye udhaifu. Aravuga ngo hata nikionja kufu, Yesu ni mchunga wangu cyane, haleluya. Numva Imana itangiye kunganira. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukuri nari kuvuga ibintu byinshi, ibitero byagiye bizamo nijoro ho ryamye byabaye ikibindi. Nakubwira abantu ngo iyo hariho umwanya hari twari kuva ahangaha, hari abantu benshi bahiriwe no kuvuga muzehe, ariko kubera umwanya ntibyashobotse. Reka mbashimire, mwagize neza kuza kwifatikanya natwe. Amen. Umuntu nasanze umuntu agira intege, ariko kandi umuntu azaterwa intege n'abandi, cyangwa umuntu yongererwa imbaraga n'abandi. Amen. Ndashimira abantu byenga sinde buvuge ngo uyu yakoze iki, uyu yakoze iki, uyu yakoze iki, uyu yakoze iki. Bizafata umwanya munini, kandi mutekereze kurugendo rw'umwaka wose n'amezi. Data yafashwe 2018 icyo gihe nari muri Kongo, nibwo yambwiye ngo afite agasebe arimo kumva kari mu kuryohera. Ndavuga akambwa ngo byenda nakantu kamuriye, ariko kubera kutamenya akabana ngaho buce bagenda bavuza imiti ya Kinyarwanda uko bisanzwe biranga, kugeza igihe yafata umwanzuro wo kuza ino ku bitaro. Rero mvuze ibyo bintu byose zafata igihe kirekire, ariko reka nshimire aba bantu bakurikira mu ncamake. Ndagenda mvuga gusa simbuka, ariko ntavuga. Ni ukuri nta mutima mubi. Amen. Uwo ntavuga nta mutima mubi. Ndashimira Imana bwa mbere, umuryango wa Katolike Padiri yagize neza kuza muri iki gitambo cya misa. Imana mwene data yavuze ngo twabasabira umugisha, ariko sinzi uko twabivuga. Bagize neza kuza kuko umunsi muzehe twari kumwe ku Gisenyi yarambwiye ngo niyo Padiri azabo ngo nzihangane mpamagare muramuwe azaza kumushimira. Tugeze Ngarama arambwira ati uza wibuka njyewe ni Katolike, ndakwingize ntimukampindurire idini ku munsi wanje wa nyuma, mubimfashemo muzanshakire umuryango wa Katolike bazoze kunshimira. Rero ndashimira bene data baje gufatikanya natwe kugira ngo duherekeze muzehe. Ubwa kabiri ndashimira umuryango wa muzehe Mwongozi, twakundaga kumwita Mwongozi. Ni ukuri papa amaze gushika njye sinari ndi hano, nari ndi muri Kenya. Araza yahitiye iwabo, ntako batagize, nta n'icyo batakoze, ntacyo batakoze. Icyo Imana yabashoboze cyose, icyo bari bashoboye gukora barabikoze. Ariko kubera ko ari igare ry'umuntu, hari indirimbo bazaririmba ngo tunayo magari maelfu, ntako batagize. Iri ryari igare ryiwe koko yo kuzamutambukana. Bene data mutakirira niba muzo mwari mufite, Imana mu ijuru bampe umugisha. Ndashimira madamu wanje, igihe nari ndi muri Kenya niwe wari uri hano hamwe n'abana. Arampamagara arambwira ati muzehe ko baramujyana mu Bugande, none rero ni gute twabyitwaramo? Ndamwa nti wowe uguma aho ngaho, nanjye ndi mu nzira ndaje, byanga byakunda muzehe ntiyoje mu Bugande. Mu Bugande siho bakuru banjye, siho hari n'abakurikira byiguze, hariyo mutoya umucura mwaka. Rero ni gute muzehe bamufata akamwohereza mu Bugande ngo aje kubayo? None rero mu buzima bwo Bugande kabona gutandukanye n'ubwo hano mu Rwanda, ariko barankundira. Muzehe aramufata igihe ntari mpari, ndaza musanga hano, turafatikanya mu bibazo byose twahuye nabyo, abintwarikazi. Ndamushimira. Mu by'ukuri hari ibintu umuntu azakora ukavuga ati byenda no kugiza kana, ariko icoze cyo
madamu Nitwari mu bagore bose bari hano kuri umusozi. Mutorere Nitwari kazi kabisa, yakoze ibintu mu bushobozi buke twari dufite buke, yabaye twari kazi. Ndamushimira kabisa, ndashimira mama, ndashimira mama sinobora uko bivuga, uko yabivuze mbere niko byari biri. Nagaza mubwira nti yewe genda uje nawe basi mu rugo uje kuruhuka basi, izafata iminsi 2 nawe ufata iminsi 2. Atoya ati wowe gusa uzaza ugenda mu gihe bamukuye hano bamushanye ku bitaro ahandi. Mama arabyihanganira, mama arwana n'iyo minsi yose mu bitaro, mama ntabwo atagize. Imana ngumvishe iminsi isigaje, yaba myinshi yaba mikeya, kiriho ntacyo uzamburana. Bwana Yesu asifiwe. Ndabashimire abaturanyi bacu kuri umusozi, ni ukuri ntako mutagize. Imana ibampere umugisha. Reka mvuga abaganga, cyane cyane umuganga bita Ahadi, sinzi nimba ari hano. Ahadi yakoze ibintu ntovuga, sinzi nawe icyo nomwitura, ariko byanga byakunda tuzicyara tumufungire kabe. Ahadi mu baganga bose bari hano kuri umusozi, ni ukuri abandi bose baraburaga. Ahadi n'umunsi atakoze akaza akaja koza muzehe, akamwomora, akamuhagira kiriya kita akakimukorera. Imana yo mu ijuru imumpere umugisha. Reka mvuge ku bintu bijyanye n'amatorero. Turi ku Gisenyi, abantu badusuye bwa mbere, bo sinzi nimba ari bo bambere, ariko nibo bambere nabo habanje kuza abatampero, bankoze ku mutima. Nashitse hano mbibwira pasiteri wanje, namwe naratangaye, sinarizi ko abantu ari kuri abateye. Kumbe abantu tuza tubakira imanza, muzamureka abantu bose n'ab'Imana. Amen. Batwitaye ku Gisenyi, baratugaburiye, baduha amafaranga. Buri murwayi wese wari mu bitaro ku Gisenyi, buri muntu bagendaga bamuheza 5,000. Abayisilamu buri gitondo cyaremwe n'Imana batuzanira umugati n'igikoma. Amen. Katolika ntako batagize. Ayandi matorero, Imana yo mu ijuru idakiranira izabaha umugisha. Kimwe cyo mureke natwe tuza twigira kuri abo ngabo. Reka mvuge famiye ya Mama Dogo na Toriya. Igihe nari mu bitaro, ni ukuri ntacyo batakoze. Hari ibyiza ngira aho ngaho nkumva nk'amarangamutima, ariko sindira. Bakoze ikintu cyantunguye, ndavuga nti dufite umuryango. Mama Dogo, abana bawe bose zavuga ngo narabashimiye, abo turi kumwe, abo tutari kumwe, ibyo bakoze byose Imana ibampere umugisha. Reka nshimire abuzukuru bamuzehe, ni benshi sinobahagurutsa cyangwa ngo bose mbavuga amazina cyangwa ngire gute, ariko ndabashimiye. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Reka nshimire umuryango wacu wa Mfizi. Amen. Ni ukuri aho muri mwese, abari hanze, abari hano, abakobwa badahurwa, abishwa badahurwa, abantu bose batugezeho, Imana mu ijuru ibahe umugisha. Muri rusange abantu bose ni ukuri sinzi byenda harabona simutse uwo ntavuze aze kumbabarira, ariko ku bantu bose bagize ubushake bwo kutwitaho ndasize perezida. Imana yo mu ijuru kumugisha. Ibi tuba dukorera hano ni ku bwa perezida wacu. Hari akantu bavuze mu gitondo, ndavuga nti turi kumwe nawe, ni ukuri twobura aho duteranira, ariko Imana yo mu ijuru kuba wabigizemo umuhate, si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu zo bidukorera. Imana mu ijuru tuguhemugisha. Rero ndasoje, abo ntabashe kuvuga kandi nabo ntabashe kwandika, murabizi namwe umuntu ntazafata bose, ariko Imana yo mu ijuru ibampere umugisha ku byo mwakoze byose. Haleluya. Amen. Imana yuko turi ku munsi mukuru wa muzehe mu birori bye. Muzehe yararwaye ageze hano, turababara cyane kubera kubona ububabare bwiwe, amusengera ngo Imana izamuruhure. Kandi ashima Imana yuko muzehe
aruhutse. Imana ishimwe. Ubundi muzehe ava ruguru yahitiye kwa Mongozi, baravuga ngo agende i Buganda. Arangije aratega araza, yaragiye abasha kugenda, araza arambwira ngo ese nta kuntu yoreka ko azi hano ngo napfa azamushingure. Nanjye ndamubwira ngo umugabo ari muri Kenya, ariko icyo kintu ngiye njewe nzagikora, nzamubwira se. Muzehe arambwira ngo azaza. Aragenda asubirayo agenda i Masaka, baramubwira ngo nagende ari Bugande ngo ntakuyoza bamuhereza n'amafaranga amubwira abana aravuga ngo ntagenda atansezeye. Araza bagere hano, arambwira ngo babwire ngo sinkigiye, ngo jewe ndaguma hano uko bizaba kose, nimba muzashinga uzamuhagarire umuryango, umugabo wawe ntazaba yaraje mushingure. Nuko muzehe ndamubwira ngo ntiyicare, arambwira ngo n'urya nzarya n'utarya tongeye nicyo nshimira muzehe. Yari umuntu w'umutari bakiri umwana, jewe twari tubana, narizi ko bavukana wenda na papa. Yaradukundaga, yagaze atandukanye abana, yaradukundaga cyane twese, ari umuryango wacu w'abazigana, ari n'umuryango wiwe. Narizi ko bavukana, yaradukundaga pe, yarankundaga ku buryo nyagaza mara kubyara ntaramara n'ukwezi muzehe agatangira akanderera. Ndavuga ngo uko muzehe yandereye naje nzamuhanganira kugeza apfuye. Ni ukuri nshimiye Imana yuko muzehe yarangije, nanjye nkaba mushimiye. Jewe mama na papa sinabashimiye, ariko nkabwira ku gahinda. Ariko muzehe yari nka papa, twari duturanye, yari nka papa. Ndavuga ngo nzamushimira, ariko nshimiye Imana yuko muzehe namushinguye. Ubundi nshimiye umwana waje Mugeni. Mugeni yakoze ibintu tubasha kuvuga, ibyo tugakoze arabikora. Yagaza agenda aho abandi baje bari kurepeta, Mugeni ntarepete kubera muzehe aramwihanganira. Muzehe ntiyagaza arya atabonye Mugeni, akamwicara iruhande, akamwiyegamiza, akamugaburira. Kuri umwana waje Mugeni yabaye itwara. Ubundi nshimiye mukecuru, naje nakundaga kuba nyamubwira mu bitaro, ariko nkatuma akabwira ngo ihangane. Mukecuru yakoze ibintu iyo ataje kuhaba wenda sinari kubishobora. Mukecuru yakoze ibintu tubona uko novuga, yihanganiye muzehe igihe bikomeye, kandi mpayobora nawe imbaraga zikeya. Ubundi nshimiye umudamu bita mama Nyankongore, nahaguruke niba ari hano. Uyu mudamu nawe yabaye itwaye. Uyu mudamu niyo twari dusigaranye hano mu badamu b'abapfizi bakuru, nagaza mbona bikomeye, kamuhamagara akaza kwicarana na muzehe na mukecuru, kamubwira ati wowe usigara aho umurebe uko bimera. Cyangwa urabona ikibibuze, nkabwira mama Nyankongore ibintu tuzakomeye, ubona mama Nyankongore angezeho. Nishimiye umukobwa wiwe mama Nyankongore uri hanze, yagerageje ukuntu kose aradufasha, ahamagara n'abandi bakobwa bose b'abapfizi baradufasha. Ni ukuri ndabashimiye. Ubundi nshimiye itorero ryacu ryatubaye hafi, ndabashimiye, mwatugiriye neza. Ejo twarateranye numva ndishimye. Nshimiye umuryango wose w'abapfizi, erega kino kintu kiba gikomeye, ariko kuba mwarahagurutse mwese numvaga bigoye, ariko nabonye turi abantu bakomeye. Ni ukuri muze Imana muziruko ridashira. Murakoze cyane, musore mu cyicaro. Imeni yotozi mkomima ifito timaruku nukiji nukisi mikwili umudezera numuhama yosabizanira mamaku umudezera numuhama ndetse buri munsi akanyenyeri umurumuri
Ajarikorera imitwaro, niwe data kandi niwe Mana, umufata nubwa buri munsi, arandambira muri byo byose, buri munsi aratambibara. Tube brese ni kugaruka turaguha aya ntabwo byose kuko padiri twamugiye kuducira oya cyane rwose oya ntawe ubona nta kibazo benshi babivuze naramugaye ariko ubu tumaze iminsi data naramusuye turaganira sinamubwiye ngo urahe ariko yarantezeyo numva afite icyo ambwiye kandi data yavugaga ko murabizi amagambo abiri data yarengura data yarengwaneza Imana ishimwe kuko ngeze kuri uyu munsi kandi Imana yampaye imbaraga Imana ishimwe hafi wose witaye kuri data nubwo basenyeye bakaza muri iki gihugu ariko ntawamenyaga ko ari impunzi yari ameze neza naje kumusura ndishima kandi nshimiye n'uko Imana yampaye nawe aho ngiye hose tugatubana yaranyihanganiye bikomeye zose izo muzi bibi byose yarabyihanganiye Imana nawe bimwumvise kuko azamuhafi kandi Imana ishimwe murakoze Imana kandi byinshi babivuze byinshi dufite byo kuvuga uyu munsi muzehe wacu ni mukuru wacu kandi akaba n'umubyeyi wacu watureze batuvutse kugeza magingo aya rero kugira ngo tumuvuge muri iyi minota mike baduhaye ntabwo byakunda niyo baduha umunsi wose ntabwo twamuvuga ngo tumurangize rero turashimira abantu bose baje hano dufata mu mugongo abaturanyi ba nyakwigendera ari hano aba dushimira n'abakwe bacu hari n'abaramu bacu n'abana bacu badufashije mu burwayi bwa muzehe tukaba tunashimira mukazana wacu Nyirarurera wihanganiye muzehe mu gihe umugabo atari ahari akamufasha mu buryo bwose bushoboka Imana imuhe umugisha utagabanije hari benshi batabikora ariko yarabikoze bakazana dufite n'iki gihe bivuze ngo yose ariko harimo ibigwari ubutwari kazi bwe turabushima kandi Imana izakomeza kumugirira neza tunashimira umuryango wacu wa Mfizi wadufashije mu burwayi bwa mukuru wacu kuva ageze muri iki gihugu yaje ari impunzi azana uburwayi nta kuntu ameze ariko ageze aha ngaha umuryango wa Mfizi warigaragaje ukora uko ushoboye abari hano n'abatari hano abo bose Imana ibaha umugisha tunashimira abaturanyi bacu aho dutuye ntabwo dutuye kuri uyu musozi dutuye mu karere ka Nyagatare ariko baje kudufata mu mugongo bahaguruka kabareba nabo Imana ibaha umugisha kuko abari aha ngaha bose ntabwo baturutse hano n'abaturutse mu bindi bihugu bose turabashimiye ariko abo twaturukanye mu karere ka Nyagatare bahaguruka tukabashimira byimazeyo Imana ibaha umugisha utagabanije rero mukaba mukoze Imana we iruko ridashira muzehe wacu murakoze cyane Igihe gahunda rero isigaye tugiye kuyikorana
muri ubu buryo kugira ngo bitworohere. Hari umuhango ugomba gukorwa nk'uko dusanzwe tuwukora, ariko ngiye guhinduraho, ngiye kubasabira umugisha, niturangiza twicare, hanyuma nkore umuhango uteganyijwe. Umukecuru ndetse n'abana n'iki baratera amazi y'umugisha bakeya baduhagararire, hanyuma bajye iruhande, abandi banyuraho basezera bagana hehe? Ku irimbi, kugira ngo bitworohere. Ko tuvuze ngo turabikorera hano tugume hano, yewe twataha nimugoroba. Kandi mwibuke ko turi mu mpera z'umwaka. Nanjye mfite gahunda kuri paruwase, ariko nagira ngo gahunda zose zateganyijwe tuzirangirize hamwe. Muhaguruke rero mbanze mbasabire umugisha, hanyuma twongere twicare. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe, ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mwicare noneho, tugiye gukora umuhango usigaye, abandi baze basezera, tubanjirijwe n'abari gutera amazi y'umugisha. Bavandimwe, umuvandimwe wacu Fabiyani yatuvuyemo, twari tumuzi neza kandi twamukundaga, Akimana mukundaga kuturusha. Uyu munsi twaje kumuha icyubahiro kimusezeraho, twaje kumusabira kugira ngo Nyagasani amubabarire ibicumuro yaba yaragize kandi amuhe ingororano y'ubuzima buhoraho. Koko ku mukristo urupfu ntiruba rutsembye byose, rumwinjiza iwabo mu ijuru. Nicyo gituma agahinda ko kuba twabuze ko twakundaga kadakwiye guhanagura ibyishimo tugomba gusanga mu gitekerezo cy'uko inshuti yacu igiye guhabwa ingororano y'ibyiza yakoze kuri iyi si. Nuko rero ntitukarire nk'abadafite amizero, kuko umunsi umwe twizeye kuzongera kumubonera iruhande rw'Imana. Birakwiye kwishimana n'abanezerewe, nayo mpamvu tudakwiye gutangazwa n'uko mu misa baririmba Aleluya uko twayiririmbye. Bivuga Pasika, bivuga guhita cyangwa se kwambuka. Turifuza ko inshuti yacu yambutse ububare bw'iyi si yakwinjira mu munezero izahorana iteka. Twinginga no kwemera Imana yacu, kuko ibyaremwe byose niyo bibereyeho. Tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa umuvandimwe wacu. Dusaba Imana izamuzura afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe igihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze azasendezwe ibyishimo bidashira. Dusabe Dawe Nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, kuko washatse ko uyu nyakwigendera aba ari we watumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yezu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga, yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije akaba afite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, mukureho n'indabo mu gifu, mufungure na hano, bafungure na hano. Dutangiye gusezera, nuko niyo mpamvu dutangiye gusezera ihereye kuri njye. Abandi baraza kujyaho badakoresha amazi, bunama bagenda.
fata aha ngaha fata aha nibarangira murambwira noneho mbabwire ntabwo turarangiza paka turibuka ko umwana wa Yezu Kristu mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjije bakaba bafite ubuzima muri wowe hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose tugusaba duhuje ubuvandimwe. Twizera kandi twemera ko yuko twese tuzazuka. Ni muri uko kwemera ngiye guha uyu murambo umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyubahiro duhaye Fabiyani kigaragajwe n'aya mazi y'umugisha duteye umubiri we, maze amasengesho tuvuga tumusabira nayo yakirwe n'Imana. Fabiyani, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugera abaho Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Kristo Yezu akuzwe. Ubu noneho tugiye gukora umurongo tuza dusezera ku musaza dukomereza rimwe. Imiryango ya hafi yo iragenda nyuma, turagendera rimwe. Ubwo nibarangira bose turakomeza, nta yindi gahunda, nta wundi muhango uri bukurikireho usibye kwirimbi. Murakoze.